Halo teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Yuk teman-teman, kita cari mainan lagi yuk. Kita cari mainan di pohon singkong. Kira-kira dapat mainan apa aja ya teman-teman? Let's go. Wah, apa ini? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Dapat mainan ondel-ondel. Wow, keren. Kita taruh dulu di sini teman-teman. Kita cari lagi. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Let's go, kita cari. Ada di mana ya? Wow, apa ini? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Dapat mainan mobil Tayo. Ada warna biru, kuning, merah, dan hijau. Wih, keren. Oke, kita selamatin dulu teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita ambil lagi. Wih, banyak nih teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Kita cari mainan yang banyak. Kira-kira ada di mana lagi ya? Wow, kakak mendapat mainan lagi nih. Dapat mainan topeng ondel-ondel. Wih, keren. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Oke, kita cari lagi mainan yang banyak teman-teman. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Wow, kakak dapat mainan lagi nih. Dapat mainan ondel-ondel Betawi. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana ya? Coba kita cari di sini teman-teman. Ada gak ya ondel-ondelnya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel Betawi nih sepasang. Mana masih baru lagi teman-teman. Oke, kita selamatin dulu teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah banyak teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.